ایوار باش بینر و گهدارین برای سین کانال بادینان خوشحال اینجا رکادی همو هنگش نفی کدوش بوی پیشکش کرنا برنامه ها ابزالالی بینر و گهدارین برای و کو انسانن کو هر جارا خلق کادیش برنامه زلالی دیتا پیشکش کرن امراد بین میوانداری کسانه کی بوی که کو گفتگوک بیتا کرن گریدای بی پروژه و گریدای بیتن اب خلقی مجیبه و بتر خدمت کرنا هواین برای ابروکام رابوین میوانداری دکتور زور هجا دکتر هاشم زیباری ماموستای زامکوی و تماندم دا آبوریناس برنیاس حریم کردستان و پارزگاه ها دهو که میوان خلق ابروکه و برنامه بزلالیه بینه رو گهداریم برس آنه یا خوده ام دی بحث روشا دارایی و آبوریا عراقی کن دی بحث گریدان عراقی و حریمی بکن شروع دارایی و دی بحث به چندی که این هر عراق و گرانبونا بهای دلاری بوی شوه ام بجین مفاجع یعنی نجاوره گیری دی چه کارتی کرنید خواه بیدن هری عراق دشیتن ات سال 2021 دا موچی هرچ نبید فرمان برا دا بین کت یانجی عراق دولت هرچی نبید ام بیجین موچی فرمان برا چنکو عراق شیتن کار بکد عراق شیتن پاره چاب بکد عراق شیت پاره قرض بکد جیل ولاتا و بانک ناف دولتی هجماره کدیا بسیاری نوکی با آنها یا خودت رزن دیل دکتوری هنه گفتگو کرن دکتر تو گلب خیراتی سر سپاس دا بجید زور سپاس دکتر امدش لای هر اکثر امدش وی چندی دست بکن یعنی تشتکی چاوره کری نبو دلار ولی بید یعنی پاره عراقی هو سال لاواز ببید و بیتن کم والاتا جیوسا چی بود او بخو پاره خو لاواز کرد این چه لگدانه که زانستی یا آبوری بو وی چندی تیتا کرن بله سپاس دا سرکفنه بو برنامه خازم من خود دویتن ام وساطه نگین که بهای دراوه خوی او کری کم کری قضیه که یعنی چارچوب آبوری دا و دو سیاست میتین یک اول بجنه سیاست کم کرنا بهای دراوی و سیاست دعم کرنا دراوی کم کرنا دراوی اوه که اینه تو بشید چه شی صادرات و هنردید خوزیده کی دا بسعره که ارزان الدروه ولاتی بین فروتن دا منافسا سلعه اجنبی بکد آنکو شمک و متای اجنبی بکدن الوین عراقی اف چند الهمی ولاتن دنیای او پناه بوی سیاست بجنه سیاست تخفیض العمله کم کرنا عمله بونده دا بهای وی دولار كوتيتن وكو عملة صعبة جرام ببيت وقت بيت الداس كفتي بوي ولاتي وكو عملة صعبة تيت بله او درافت جرام بها افادي داهاتي ولاتي سيراكتن بس مرجكي كوي ولاتي هنارديت خوها بن برهمي خوها بيتن ناكو تشتاك نبي ابو عراقي كري بداخوا وعراقي كري سياستك وقت تبرهمي خوي اجتماعي نبيت وتشتاك نبيت ترابي بهاي درافي خو كيمكي يعني چه هي فروشيت يعني ام نظام قال جرا ما كل سنه سيابولي دا ام شروع كنا كدينه عراقش بلي نفته هي چه هي فروشيت نجي دست هندك ودعينا وقول بازاركي بكري سيدات قلبي كيجي مثلا برهمي خو مالي طبعا او سياستك ودعمه اويكري بوندك بارا بهاي كم بيد دا بهاي دولار زياده بيد هدف بي كو انه بشتن قشكرنه برهمي خو داخلي بدتن الفيري كا كرتي طيبات كا معاملته كا بروجيته كا انتاجته وكو عمليه برودكشنه في ولاتي كا ام تشتكي نابينين كو في سرو بريدا اجبر في كيجي او عراقي كري بو في كيكو دعم سيولا نقدي بيتكرن دعم هندي بيتكرن افكر تنانا او تشي بو بودجيدا بيتكيم كرن وديفچونا بانغواز صندوق النقد الدوليه وبنك نيف دولتي افيتكو قرضات دنا عراقي او مؤسسات النيف دولتي طبعا اوان بيشنيار كربو صدو شيستا نا صدو چلو بينجا اوان بينو كقطب عراقي او ايكي شوان سياستا كوا كتدويت سيولا زيدا بيت دهات تزيدا بيت دويتن تو بهاي الدراوي خو كيم كد طبعا اوان صدو شيس دانا بو بينوكا بشتينجي مشتمرة هاتي كندنا برا بنك مركزي وزارات الضرائب كساند معني ومؤسسات الشولجي ابو سربنامه صدو چلو بينجا خو جهكر ثابت كر
الفيري دا سياستك زور واضحة زور يارونة بله هدف بيواك وإنه أفكر تنانا الدارية كل عراقي تشي بيت هدف بيواك وإنه زدابون أو فرقات كيفيتا بهاي دولاري دا كوبالينو كورقة بصدو هفدا صدو هجدا فروتا بانقا بله نوكا طبعا أو خود الصدو تشلو بينجا فروشيت احتمال السيكي دا جيتا هفته ويفا دقيقة تقريبا بينجيها شوية يعني توقعت كم يعني فترة كادي دي بينجيها ويفا درباز بيت يعني تشلونها بينجيها بينجويكا استوقع في شندت كم لو رأوا فرقات كيفيتا بهاي عملة دا بهاي عملة كي عودي صدو تشلو بينجا فروشيت الفيري دا تقريبا هيفانا دهات عراقي 8 مليار دي زيدابن يعني بس فروقات فروتنا دولاري بتنه اول كردستان جي طبعا بو فرودنا نفتين نفسي همان تشته تقريبا كردستان جي اكر ام رقم بيني ندري او رقم فيجاوي برد السماء والموجود تقريبا هريما كردستان جي حفته بينج مليار دي فايده كت دي قازانج كت اتهيفيدا لورا او دهات برينو كوزارة الدارائية عراق يا هريما كردستان وزارة الصمان السرشتي والجل تقريبا حدود 600 مليار ابون نوكا تقريبا ضمنها 675 مليار اما ساكي هر دو رخوري قازانجي كان هر دو طرفها نسبة عراقي سياستك واضحة يارونو اشكرايا سيولوية نقدي طبعا يا كين بوي احتياطي نقدي جي البنكي كين بوي مجبورة طبعا عندك جورة سياسة بقدي دبر بو هيكو سياستك يمكن باري جزء كبي سياسته تمام شيطان عملاني جي تصدير كات بس احتمال تضخم شيكات احتمال بهاي تشيجل جرام بي سي كده لو رأف سياستك وقلت يبر باسترك وباري طبع كات يعني بجاردك وباشترك بس دكتور في وقت دست طبعي بو يود بيتن ابدا ما جاجي باري تدا طبع كرن نظا عراقي ده لا لا بس كميات كم توت او كرن دي في حدود معقول بس كربوه اجر هندك وانه كرتنانا داري بردوام بي محتاج سيوله بي مجبوره طبعا او بردوامي في سياسه تبدأ والفيريج طبعا قالك برادر ما وهفال ما وخلكي ماجي جواري كي بين كوينه البرلمان العراقي ده بس يخوندنا ايكي بو بودجت تذكرن بودجت 2022 جورا نرازيبونا كي بدات انكو رافس كذ في بريارا كل بنك مركزيات يدان فيدي من فيت خويا كان بوهمي بينار ما برلمان العراقي برلمان هر ولاته كي صلاحيات نينكو بشيتن داكو كيل ويكي بكد ضغطوا في شارع البنك المركزي بكد بنك المركزي العراقي دو جورت بشتوانيتين الدستوري ماده صدوسي بشتواني كد كانه دزگاه سربخويا مؤسسه سربخويا وهر وصل الياسا 56 يا 2003 ابو يا 2004 يا بريمري فتره او شي بشتواني كد كو مؤسسه سربخو دستالاته او فقط برلمان شد 10 صدي بقورت بريارته 10 صدي حدود المسموحه طبعا الديف قانوني وديف ياساي لورا الفيديو بلام تشوفرينا بينا كر خوندنا ايكيش بو بروجا بودجي هاتا كرن العراقي كل تغييرات كوينه في برياري شناف بات ابريارة دهر مينيت يعني يا خوجه بو الراشنويسا بودجي دا سعر صرف الدولاري 145 نايتا غواردنو احتمال زيادة بيت يعني السيكا نفر ميدا بس دكتور وكي ام بيجين هما زانست وكو هميتشت بوچی بلندبونا بهای دلاری ریکا پارلمانی نبود بوچی پارلمانی نه صلاحیت تمام دم داد دکتر بوچی تدریجی نبود یعنی بیستا چی تب چلا اول چه ولاد نین الخول بر بگن ولاد که چندی پیزه بشیتن اکثر وصا خول بر یا منطقیه افاقنا یا منطقیه احتمال اف گله خلقی که اف جوره بسیاره کری دویتن یا تدریجی با هواش هدي بريبات هزار زيادة با 2000 يعني زيادة احتمال هند تأثير خونا بايا بس أبا عراق مجبور بو في سياسة بيادة بكت أبا بشكل بروجي إصلاحية إصلاح سياسة النقدي العراقي أبا بشكل كتكميلة بو چاك سازي كرن سياسة أبولية تمام بس دكتور برانبري ما چاك سازي قال تي تكرن قال فيتن خلق جينو جيار پیدا بيت أفريقيا جينو جيار خلق كفتت أزمات كون مازن دا بله يا معلومة أبا طبعا نو وكو أمشي بيجين كسياسة أبولية واضحة فيلي كيشكاد يتخلل هيكل أبولية عراقي داي يعني جبلي نفتت وتشد فروشي حتى بشي أفدا هاتي بوتاتيت وكو دولار وكو عملة صعبة دي چند بیتا هوکارک وینه تخطیه میزانیه بکد بهنده اف صعبتا کوچه بوی اف قرض کرنا حکومت عراقی کوچه بوی بدینو که بریار صدای یا قرض داره کتینانا بودجه داهی تشتكي زور معلومه كتو فان جورا سياسه بقيا بر بس الفيري دا دويتن تو دعمو كرتي تايبت كي تو دعمو برهمي ناف خويب كي
تو بشه خدان برهم بی اب برهمه بیت فروتن الدروی ولاتی ايش بلي نفتت شاكديني نه يعني الفيري توقعات همي سيناريوهات تكو فيغا بهاتينا دارستن بالصالة 2021 باشترين سيناريو اوه اكو انه بهاي دولاري تقريبا 65 بريد يعني كواتها كان بهاي دولاري $7 بن بهر برميلكي بمن سعر برميلا نفته بله عراق نشتن تغطية في عزيب كد في كورتينانا تشيبوي البودجيدا تشيبوي والسياسة قرص كنيجا تشيبوي اف صعبتها طبعا يا بارجرانيا كان مزنا ابو عراقي بس قلبي چنده موچه 2021 یک گارانتی کری عراقی یک گارانتی کری او احتیاط نقدی و افروقات کفنا سعر نفته کل سر بنمای $42 یا تخمین کری نوکل بازاری دا 52 دلار یا و احتمالاتين دو تقولن كودي بلنتر جيلي هد بهاي غازات يعني باسترين سيناريو بجمة 65 احتمال ابو سعر برميل نبوريد باسترين سيناريو افاد سر توقعات اجانس النفط او اجانس وزاره النفط بس تشلو ايكل كيلو او سعر دي يعني ابد صالح حكومتي ده اكيد افروقات كمنا السعريه او دبيته هو كارك كل صاله دهاتي ده بو ميزانيه صاله دهاتي بوجه صاله دهاتي اف تخفيفات شبيت اف سفكرنات شبيت سر بودجي سر كورتينانا بودجي لو العراق بقولن العراق في حالتي ده همي آلاوه یا مضمون که یکوینه موچه خو هرچنه بید موچه و دیت ادامین کردن 11 هیوی دهاتی ادامین کردن چی کشانین عراق و اکیدا چون که سعر نفتی جهدی دیا زیاد بید یعنی نه مفلس بردست نخیر نه مفلسین عراق بلکو فروقات او سیاستات چکری یا کو کم کرنا بهای دراوی خو و اف دروازه سنوری اف سیاست کورگری تبر معانات هین چون تقریبا حیوانات ما بین 6 حتی 7 تریلیون محتاجی پاره دکتر وی دهات عراقی باسترین حال تقریبا 4 حتی 4 و نیو نبرید یعنی 4 تریلیون و نیو ناگیت 50 دی صد فرق یک هبید فرق یک هبید یعنی ما بین وکو بیشن دهات و گل خرجیات اول ده هبیتن بس به هر حال احتمال پیچک تخیل بید موچوان بس هر 12 حیف تقریبا دابین کرین ولی بجاده کشام من تبعی هرم کردستان زور جانه بسیار ویری خوب فرست کرد دکتر باشه او بریار بیجین البانک آنها اندی عراق در کفتی بو بلند کرنا بهای دلاری خو نگوتی بیجگل پارزگهین هرم کردستان آن هرم کردستان یعنی کو بلا هرم کردستان سر 120 تا بیتون نه اف بریاره هرما کردستان جیا وگرتی خلک جیا بروکوکی باشور ام بجین پارزگه هندین عراق پا دراو بسروی بهای تیتا ام بجین هیر کرن و شور پیدا کرن باشه هکر حکومت عراق و اگری کو اف پنگاوه هاویتی موجه 2021 دابین کربن باشه حکومت هریمی بوچی پا دابین نکرن آخر چه اول بانکی دینه او تشبري أصبنا من بيزانين تكو 2020 هاي سر حكمة هرمي أو موتش البغدادي والدهاتي طبعا الرقم همية البردستمة ومشين همية أو كين فيري من فيتن أماجي بودجي بدم أو بودجي بما هات يديار كن 13 تريليون ونحصدو 4 بس اشتانا هات يبحثند كرن يعني بله مهم أبا حصامة ياداناي وكو بشهري ما ياداناي بس جلسة برلماني بيدفين فيرا دو أصلنج السراكي دي ما هبن اتريكا بودجي دا دو أصلنج السراكي ايكشوان افيا طبعا انه كم استمر كمصنات ذكرن دنا برا كتله برلماني دا اشتكوا جلسات يكرن يعني طبعا مستمر كهي دانستاندنا كهي وبوچونه تندتين تنتراوتين فيري دو اصلا جد مازن يتبردم هريما كوستاني يا ايكي افيا ايا الناف برلمان العراقي دا دي موافقه كان كو انه حكمته هريمه دهات بدات في يان دوسيا بترول را دسكت او دو تشليك جواز گرنگنجی اسوي باوري دما لاينه كي تنتراوي هي وتوجهها همي كتله برلماني بويه كيتشن كو ديفيتن دوسيا بترول البندسي حكمته هريمه بتدري وكو مسلكه فيدرالي تابعي بغداد اگر هات نقاشك تند هذا كرن ابدي بيتا گرفتك مازن بحكمته هريمه وكتله ميت برلمانيه كردي الويري احتمال نشن دفاع السياسات النفطيه حكمته هريمه بكن ابيك يا دويه اگر هات ديف او اتفاقات يكرن 250,000 برمیل روزانه تصمیم سومونه کن رادسی سومونه تکرن اوه بشه که سومو بچند فروشید نفته تمدوی دی پارل الحصه هرما کردستان شوان 13 تریلیون هنا برین و جای وری که 6 تریلیون 7 تریلیون که دی چند هنا برین ام نزانین که دی بیتا چند چون دیف سعرها نفته مینید البازاری دا
لو اف هر تو تشتا جلت جرنجن الاسي في دارم كو البرلمانتار ما وقيادة سياسي ويا هرما كرساني في بودجه برجاور بگیرید حقیقت اب بودجه و رقم تاتین دیار کردن گله خدمت هرما کردستان داره چون که توقعت کم است هرما کردستان او نفت فروشی تو گل دهات نافخوی گل او هفکاریت هف پیمانه و همین تقریبا حیوانات تقریبا 605 میلیارد نابوریتن كواتل فيري 13 تريليون بوتادانا يعني احتمالا فيجا وكتو في فان ملفات تسيمي بردانا كي رادسي بردانا كي هندي دهات بوتابيت ال 8 تريليون نابوليت الهرم كردستاني هندي دهات بيت حفت حتى 8 تريليون الفيري كرم كعراق بيجيت ابا 13 تريليون بوتا بس دما كده 250,000 برميل تسيمي مبكا تقال 500 الخالد سنوري دهات خالد سنوري يه ماي جين بخو صرف كان ودستكاري تداب كان هو الصلاحيات تين اجبري او بشه تنمية الاقاليم وقش بيدانا بارزقاتت ابو جد جل خدمت هرما كردستاني دا اگر في درفت ببينيت هرما كردستاني ابدي بيت درجها كو صاله 2022 و 23 اتفاقات لستر بين كيشان بين تشوار بله او كيشت هلاويسيت كو حتى نوكاين بين تشوار حتى مود 140 وغيري جلك دي تاثير الجلك اشتاكت باب يعني الرنج فدانا كايجابي ده بيت جلك اكلاي كنا برسا الوی دا مسئولیت که تاریخیه از خود بجم هر سلاینت پیکاتی الحکمت هرمه ایگتی و پارتی و گوران فرق و وی مناقشه وی پروژه بکن بجدی سراسن اکم پس بکن ام چناینه ام خسارت نابینه وی حالتی دا بحقیقت چونکه دیف وضع هرما کردستانه و دیف داهاته و دیف سروبری ام بینین شایستین داریت کمپانیا و قرضدار یا حکمت هرمه 28 میلیارد اوه همی او رقمت ویگا البردست ما بحقیقت بمدخونید باشترین بجارده اوه تو ریکفتنید گل بغداد کی اگر ریکفتنش نکر بحقیقت از توقعت کم افصاله نابج متا دی خرابتر بیترش 2020 احتمال پیچک باشتر بیت حتی حد که بس نه معنی و دی جیاره خلکی برف باشیه چید بلکو ترسبات و وكو بيجن سري كومبونيت فان كيشا وفان گرفتار دي هر مين انصار خلقي كردستاني زور باشه دكتور دبيجن يا ديار جينا كود بيجن يعني سال 2020 ده حقيقت قيران سر آست جهان همية چي بون اگر هاتنا نخوش يا كورونا و حتى ديما يعني وضع جهان عام نخوش بو بيتن گلك هندك ولات هبون حتى دارمان آبوري جي چي بو تو بیشی اوجی ایکشوانا بیتنین کو حکمت عراقی جی وگرتی چنکو وضع نخوش بو کرونا هات کار هات نراوسناندن ات وقت که دا بهای پترول هات هر بی برانبر یعنی ولی هات بی برانبر همه بس ایک هبیتن ببدن یعنی هات چند دلار کت کیم اوجی ایکش دارمانت آبوری نبو بلند بونا وی بهای دلارید وی وقتی دا از خود چجوری گل هندانی ما وقت بیشتر اف قیرانا ویروس کرونا و تأثیر العالمی کری و جهانی میکری سیدا اگر اولاتم ولات مؤسساتی بن ولات هاولاتی بن اولات من کد خدمت مواطنه و حقوق هاولاتی بونه دابن چجوری اف دولت توشی کشانا بن چون هر دولت کی احتیاط خوی هی راست يدك خوي هي دولة المؤسساتين هي دامز راوينا برو واجيجي جالك دولة في واسطة هاري كاريات خلقي كرن بسيارة همي كسو كاريات خوب كنا بدرفي ولاتي الأوروبا أبزان ساكنية سوشيالا ويا زيدا بوي راتبت ويا زيدا بوين خدمات ويا ساخلمية بو زيدا كرين تسهيلات وآسان كاري بتر حكمات وانيت بو كرين أفا ولات دامز راوينا احتياطي هي بس دي چي بيجي بولاتك يوكو عراقيان هريما كردستاني كوكو حتى پاره خانه‌نشین البرلمان البانک دایی نداره یعنی دستکاری صندوق خانه‌نشین داگیری یعنی یک دینار یه پاشارو جیوان خانه‌نشینان هلا یک دینار البانک اهلی و بانک تجاری دانه هلا حتی وگاوی 2014 حتی وگاوی تقریبا حتی 10 تریلیون بس البانک اهلی دایی نداره اجبلی هیوه هوه اجبلی او کیشو گرفتت بوما چکین اجبلی او قرضداریا کو سرو قیرانی و سرو آسوارت قیرانا کرونا پتا کرونا تو هرمک بی 5 میلیون من تو 28 میلیارد تو دیندار بی اما چه حکمرانیه یعنی دویتن اف پیدا چونک وی سیاست پیدا کردن بحقیقت یعنی بناست وی که همی زبرنا و بو او حزب سرکی یا کو پیک اینانا همی جمعه سرکی دستالات هرما کردستانی دستوی دانه باشه دکتر تا بحث خالق قالك اگر انت قالك كيشاكو دیندار و حتی ویگاوی باشه هکر اوه همی بو
ام بشین وکی جناب تگوتی حزب دسالات کو پارتی دموکراتی کردستان باشه حزبادی هم بر ایکتی دیبو چی او چیت اتفاقات گل حکومت بغداد کرد اره اف دهات حریم و کردستان وکی کو خلقت بیجید نیو به نیو سروا هر دو حزبات تا دابش کردن سر زونا زرو زونا کسی تا دابش کردن کو او هنی مجبور بیتن او لا هنی مجبور بیت او جی بچتا بغداد اره او اتفاقات تینا کردن دیدگل ویلانی دی چند سرکفتی بن یعنی جانب سیاسی جواز اگر جانب دارایی و جانب آبوری یعنی حق دویت مروان چنده لیک جواز کن احتمال اعتبارات سیاسی ولید کرد که افریقا همی تبابن و همی گرتی بن برانبر هندک تحدیاتا بس نه معنی و افریقا تو ضرر بدنیا بس اذا بورجی اذا گوتن وقتی بیت کریار اذا چند حکومت عراق کت هوار و گازی اوی پاره را دست کن هندش دهات گمر که را دست کن کش منین و حکومت حریمی بر وی ناچی نسبت مخوکم معلومات هایی یکتی حتی وی دمیدا از بانا کم سیرت تحمل وی بارگرانی بکن یکتی و کلاینه که پیکینر الحکومت حریمی دا و تنازلات بو گلک برجواندیت خوشی کری فی سبیل کو برجواندیت گشتیت هریما کردستان بین برچاو والگرتن بداخه ولاین دی اف چندل برچاو والنگرتیا وام بينجي طبعا سياسته بترولي وسياسته قال سياسته تريما كوستاني شلاي لانك سياسي وهاتنا بولول كرنو هاتنا مونوبول كرنو هاتين افجري بس 5 سالي استحداد كم كو مازنتني بربسه تريما كوستاني اقدارين اجبلي كان كسر كان بد لو را افجري بس بترولي شوي وانو علاقات وان قال دوله الدوروبر تركيا وكم معادله اتناف في هاف كيشا بغداد وهافلي دا اذا خوب کیشه و سرگیجیه بو ایکتیه لورا ایکتی بحقیقت یعنی او دنگ نرازی بونه کو کردستان چدبن به اعتبار او فضای آزادیه کو پتر المنطقه ایکتیه هی و سلیمانیه و گرمیان و وان یعنی دورات کو ایکتی بالا دستل و دوره هرچند ناخازم بجمع و دوره کس کو دوره واقعی ولی هریما کردستانه بس ام بینین او نفس آزادیه او آزادی او دموکراسی تا ولی ولید کد کو خلقک او دنگ ناراضی بونه بنا فشار سر ایکتیه لورا ایکتی مجبوره وکل دیف هوارا شارعی بید بو وی ایکش از حس کن بس بو آماجه که وی ایکی بدم کارو شهری ما کلسانه الدیف واقعی کو تیتا خوندن کاده وضعکت چلیت 2021 يعني ام بيني نكر او بوري فيغوي هات يدان طبعا ساكي مستمره كا مازن فيغوي تذكرن هريما كوساني دا كايا حكومت هريما چند موچه داين 2020 اويد بيش مهش موچه داين نخير ویره 5 موچه داين ویره که تو ساكي بو هر هيفكي كو تو محتاجي موچه بي حكومت هريما محتاجي 104 مليار الفيري سي موچت هي في 2019 داين اتقال 5 اوي جبر كي حكومت هريما بيشين ما هش موچه ده خو 5 موچه داين لورا ال 13 2020 موچه هي و 10 2019 داي بس انجيل نه حتى هفته هي و 3 حتى نه هي و 3 2020 موچه هي و 11 2019 داي ال 28 3 2020 موچه هی و 12 دای ال 5 2020 اشنی موچه هی و 1 دای اشنی موچه هی و 1 ال 4 7 موچه هی و 2 دای حتی 18 هی و 7 تقریبا بردام بله ال 15 10 ببرن 17 8 موچه هی و 3 دای ال 15 5 موچه هی و 4 دای او بزن ما هی و 9 مش بوئی که داب کنه پاشکاوت درست الده 12 2020 اشني موچي هيوا ده هيوا بنجي يعني او بزن هيوا ده الفيري ساكي تقريبا الموچي هيوا دو لبرينا 21 صديبو و نه پاش کفته موچي هيوا سي بله لبرينا 21 صديبو بس نه پاش کفته نخير الموچي هيوا 4 18 صديبو والموچي دومايك موچي كو داي ده هيوا 12 او بيجن موچه هي و ده بس خو موچه هي و 5 او لبرينا 21 صدي و يعني سي موچه دان بلبرينا 21 صدي اتقال يك موچه بلبرينا 18 صدي ابد بتا 81 صدي تقريبا بتا 81 صدي يعني كواتل فيريا كتبين دري في باري اف سالا دا 19 صدي خلي تقريبا 9 تريليون يا البرفرمان برابري سيرفون قنا سيرفي تخيل بنا موچي 9 تريليون يا البرموچي هات يبرين لورا فيدا ساكن اكر او باري بغداد هاتي من فيري حساب كم او باري بغداد هاتي 2020 الهفده يك 2020 453 ملياراتن
الدوی هیواسه 420 عفو 453 جارکادی ال 26 سه 453 هاتن وال 24 جارکادی 453 هزار هاتن وال 12 ده 320 میلیارد هاتن يعني كواتا أباري كل بغداد بهريما كل سنة صالة 2020 2 تريليون و 309 مليار بن 2 تريليون و 309 مليار حكمته هرمي أو باري كدا موشاي الفيريدا أميد بتا 3 تريليون و 7 أبدي يعني 7 مليار يعني بتني حكمته هرمي كل سنة أكل باري دا بيتن بو فرمان برا بو موشيخو تني 1 تريليون و 600 تشتكي داين باشه معقول الدهات الصالة كده 12 هيفا بيتا 1 تريليون و نيف باشه با ناف با دهات النافخوي با هيفا هوفا قمرك لو رسيدا اف بله دهات النافخوي مثلا خالص سنوري باشه يعني اف سياسته دي تشوشي تو في قناعته بو جمهوري تشيكي بو خلقي دوره بله خو تشيكي لو را كيشكك جلا يوم ازن الفيري از خود بيجم الفيري دا حكمته هريما كورساني ديتن جلا الشفاف بيت يعني 2 تريليون و 300 نعمل بغداد متفرقين الفي باري اي باشا تشوا مثلا في قبل تبخو 3 تريليون و نيفا بتبدا موتشي يعني مدة صالة كي 12 هيفا لو را فيري من الشفافيات رمضان فيري ده هي دكتور از ديمو هيك بسيار تاكم برادر بيجنا من داميته هندا بلا بيجا اكيد طبعا عندك تضارب الرقم هي او هي يعني بما همي ديال كاب كورتيكو بحقيقة يعني نبونا الشفافية كيشكا مشكلة بس اردكي دو شفافية ديار بي دكتور يعني مدويتن جنابه تجي في كاد چاور گرید چاو شفافية ديار بي دي روجا كي بور يكان افتل جهه كي بحقي بله حكمت هرميان بردف كي حكمت هرميان ي وزارت ام بيجين سامان سورشتي دي بيجيتن ادواهند ساعات كو اف بوريا بحقي هنده مليون يعني مبلغ مازن دي بيجيتن چنگو گلك جاف حالتا چي بوا حكمت هرم كردستان خسارت بو باشه سر جوان ما قناعت كر بله باشه پا اف هنده ساعت ديت كو بوريا ساخلم و نپقي بله پا هوا چلوي پاره كر يعني چلك دانه و بو ويتي تكرن دكتور والله جدا خير طبعا بلي فترة كيف كيشا بو الرخي مردينه او بوريا هرم كردستان هاتا بقاندن وزارة الصناعة سرشتي بخوت يعني روجانا تقريبا 10 مليون دولار ام خسارت بين يعني فعلا بمديار بيكو يعني تضاربك مزناهي يعني جوازك باكا روجيت او رقمت او تنديار كرن لو هندي مديتي حيوانات كوبو موجي بتدان وزارة الصناعة سرشتي ما بين 207 حتى 200 يعني حتى 600 مليار دينا وزارة الضرائب بموجي يعني بارك جلا كيمي دا راسي اجبر في كي جي نبونا شفافيتي كي شاي افكل هريما كورساني دا بخوب نبونا شفافيتي يعني او جنابته قلت يعني امر الواقع يعني طبعا. موجوده اجبر في كي جي فعلا وقت ريدانك تشد بيت هنجي افرق ما اشكرات دي اشكرات بيتو دي بيقى بديش ساعات وحسب كي افا بيقى بهم يزاني احتمال جي طبعا قالك كذا جرى مبالغه وزياده رويش بلانيتا كرن امزاني مثلا تاثير كري فيروس كورونا تاثير كري سياسه بغداد سياسه بازاری همی تأثیرات کردی که دهات کم بید بس نه او کم بونا که حکمت هرم يعني في شکلی يعني برجاورونیت کرد بود جماوری براسي يعني بيتوي مراجعية بيتوي جاركودي افهيكلي آبوري خالص سنوري دوسيا نفته حق وشايسين كومبانيات النفته الفيري دولاتك كالسيدة يبن ديناوا بوي اش انجامي سياسة الخلط اجبر فيه كيجي دوسيا بترولي اسخد بينم او کشا کو نفته بو ما چکری بو هرما کلسانه مازنترین کشا و گیرو گرفت آبوری دارایی بو خلک کلسانه چکر خلک وگاوید بشتی خوزی ما چه نفت نبوه ما خوابی والله خزگه یک قطره نفت ما نبوه از خود گل جارا و صعبتت کم و گل يعني خوینکار زان کو یجی گل جارا و صعبت ام ایصالت کم دکتر زور سپاس بود اكو تميفون بو دائما هند بو حقد من بیا بتر دائما بله ببورا والله يا رقم گلکن و تحلیلات آبوری شروع وکمی زیاده بس هم ما في كورتي هم ما فيا في سرو بري بو جناب او چند رقم کا دیار کین چند حقایق بو زور سپاس دکتر تمام بو گلمه زور سپاس بینه رو گهدارین برایس سپاس بو اكو این بینه رو گهدارین مبون کرم اخو هکر این کرم کنن خلکین بین دا بینه رو گهدارین مبن ام دريجي دین خلکیت برنامه بزحلالی زور سپاس بو